Sabíl an céad dátaí tá ban agan dar bhean an Catrin. Tá sí ag glór grá. Ding. Chair actually brew on nervous. Tom Dahl. Oh, the water. Your chair shop. Dis Margaret? Kijk wat er. Kan ik wat laat? Kom maar gaan we ons daar. Goed hè? Zo hè? Niet zo zoeken als je. Catherine, Shah. Careful, Kate's on speak on top of the ear. Or slaughter dahol. Well, far air meal kincha. Well, tá is a gut. Tá grá dá. Hello. Céin fá an bhfuil tú fós single. Ceapan go bhfuil mé fós am éonar mar go bhfuil mé roh fusaí. Tásúla gom go dheoí mé buca cara a nacht. Tá méid fic into ggur grá. Catherine, shut Paul, shut Catherine. Kijk wat bij je starlight. Well... Sprawl Cáca Milis. Cáca Milis done. So I'm not Cáca Milis. Ní mai. Dave Catherine agus Paul. Ceir gwaile. Well, should be the onion rings, agus, reduce, agus, pizza, agus, and gin, Cáca Milis done, cos you're done. Cymraeg agus tasa? Féin. Is den an dahul me. Tá an cain ar fád a géirí me. An bíonn tú ag freastal ar dátaí go minic? Ní bhín, ach, well is that... Céir do bhí mu a caint faoi? Céint leis ban bhfuil tú ag glórig? Dí mé sé ar an telefísiúr bháin eile. Tuigim ach. Is dát a dá é. Agus Paul, de Cáca Milis. Go on, come on. Pizza. Nearby. One, two, three. Stop. Céin fá an bhfuil tú fós single. To go grá. Well, Catherine, comes to be the daughter. Cad a ceapan tú. Catherine tá sin faoi glas an dúnmharú poet. Tá ceart go de ciú.
Céim fá? Bhí sé ag ithe Cáca Milis agus is síliaach mé! Is